crveni javor. Ukupno godina negdje oko 7. Vidite, krenuli su listovi, proleće, jarko crvene boje. U našem rasadniku je dobio naziv Buda. U originalnoj bonsai posudi pečeno je na 1200 stepeni. Listovi osvajaju, proleće je krenulo veoma brzo, iako smo malo vremena imali da presađujemo biljke i da idemo u lov na Yamadori. Nadamo se da ćemo sljedećeg proleća malo više vremena imati, a sada već možemo se pohvaliti da imamo jako lepe modele koji su ušli u najuži izbor našeg rasadnika bonsai vremeplova.